Sure. Maria Fidel. Yes. Manyite bintu mbere achake kwebolya elinde kumanya asoboime lakini andi akebyansire ntagete orangera kikegera manyite okubolya kolikobe ikegera umuntu gakobolya igategete kumanya ndo tikilo moralia kingo korota tibwa na iskari yora bone na baka na manyite serikali yense ya Kenya ya itete guchikanga ase ense ya Kenya woika abantu basoye nyumba mapema ense yengo kunechemo yokurwanya uburwaire bwa COVID-19 usana bange bamanyete coronavirus ibyo kwanza ense yengo ya maroba woika chinse 11 ochamambia kulinde ekerongo na wetaiga ibura abantu bakona kulalamika bakwimurunganya nga abantu bari babuche babekubyara nechingu bairwa babekwa ase tukitoko kanga quarantine bacha kulalamika nga bari ko batreated biyati manyetinge ngane yiga yakale mutati ko emanye skoja chance to ngana rona ko jama ndo lege ndi limbo kibono za kubege te ngono tipo ati drone sina chako na hayo no bege te ga bono we are protected bono mwana yo ne nyombe obora liyo nyombe obora liga mhanda ko nyona mangi sana ko yaba ndo bikase quarantine to mo to nyona mo ndo ko chiko ni njeralia ubwatwa ika kwenda ko hotel kuna to kale ro sto to kajinse ti ko gambo para ko ibobe quarantine yo ndo ba be kuno ba ndo marwa ko ma ete bono lakini roche ngambi ya serikali ko kwa ko mo ndara bakwa nejeshi mu cyari ga na ndo cya kubi kubyara maybe no batu nya ko tuba tira na mask ya to begete abo ku quarantine ko lazima serikali kwenda consider kaibanya ro mo situation twanya ro mo chinyi watu ko maruganya ro ko nyo kwa ringo ko mo ya ndo ngendo ko intention no mo ngole mo na kanye ro ko nyo mo wa intention kwa ko ma tenga naka mo na ro ande chiro ko ira na ono ina ko mo understand yo ne serikali ko ma na situation kia ko nyora ko kuna lichi kwa serikali lakini kwa nanga mata bange babikuruya sana bange sana tumetose wako ro tukigoriye ngane yo bantu babikuruya na bange sana na bono ase account ya Nyamira bantu babikuruya na bange sana na wala babikuruya ase account ya Nyamira ko kubeka mario mo bona ochiro ko mama ro ma bakaba ka balende be bachinga kibo bato waswanya na kibago kwanira ase ko ro kwa karo ko tutigo mangana kibago kwanira bona ba na chidiro na enda mambia ase account ya Nyamira na te makuria mwana bali bala ase quarantine ase school ya tamani bala Pande yang ngarawa wewe na makong kima ito sini kwa clip mana bekira wa tegere bala ikwa iko kunyora kwa rosi na rosi na rosi kwa ngarayo na kwa tamana ga make iko pande yang ngarawa wewe na makong na kero bale quarantine na moringa ine quarantine ringo yo ne quarantine ringo ko monda ba dobe ko ranga ba bali ko bahando ya senjere ba do dina good way ya tego ke na rosi ta ya about it ngo ba interview Itu dua nah gimana buat hal ini kayak gini Ndio kwenye kwa rosi report yale. Ikono batebanga baliko kwenda bagolia. Baliko kwenda kwenda batebanga. Pesa te wa kwa 1500 yes. Ada iko for 40 days maybe. One day that's 1,000. Wao te gombo santai sama kwa watu wezi macha kawaida. Kwa tumia serikali ya kutumika gocha setole na tutumeke sanitizer wase tutumeke sabuni uisa lakini kwa sababu ngabara ngo mbabe kile ya sababu mbabe sabuni ya macha na macha kwa sababu bono karantini ya kimi ni ya karantini lakini kana kwa tena wali na kile ya karantini iliko ipo yes wako hanga bantu bacha dikete ya kana kwa ni jana wala macha ndo sanitizer Babuga ati akumungana n'abana b'abagabo batabana n'abana b'abagabo batabana bakaba yes bindomira abana kutumia biko kuti bags
Understand. Babuati. Babuati na gara wana mwana kwa wenda gara mwana tomu mtu kwa tomu mwana wenda treated in a special way. Kwa nwa tomu mwana kwa mtu so kwa wana wenda treated in a special way. Yes. Wana na kudembia. Wale mpaka 1500 kwa kwa ngongo kwa. Yes. Wana cho sababu mungu wali ruma ya 1500 per day. Asale kata gasiara kwa kupira. Na kilo cha mwana. Lakini asa kwa rapwane onye ndiye bantu twigwe go chikoko ikiangira nyumutagenda kwerorera mangana yege kago chikobe ko karantini yetu atebye kiri muntu tikagwate machira eko kare kago chikobe ko hali uchi ngwetera mangana andi yake ara koletera ko kumuro na sobo ngwa igo tikabantu baito bagwate machiko nejere mu yogweta kakete ngine discipline ba kwa asinge chwangire kuigwe go chikobe seka mura yo yenso musikoro kenya tera nakwanira abantu ari state house nya roga ya no mata abantu bora bato mete ritiko ya igwa ko karantini kale siku ya Kenya Nairobi akatamda ndetana watu mtukua sana bare karantini chimaiti ta sebe kagenda kwa sababu ndio ngetana yes unataka nga wala uri kama discussing it your name is there no manyire even an ID is there you cannot run from the government yes watanga kwa wale kwa ndo watanga bali baba ni usunguye serikali bali ndio bigura machiko ya serikali unakuwa kwa usunguye serikali akona bakenya tora bakomwe kwa tuongere bigura machiko bana hata wana moko una kwa unakuwa tu bigura machiko ya serikali wanto be ko biara na ende bwe garami kwa na andi gurwa macho baadaye what is people talking about bijabale because the serikali government no kuwa to etano machiko ya serikali uko bakaranda ende bwe garami we akanile we ile na kiro praga ndio beka sababu wewe sio moko na ekanale kuna gweta idaiga na bamenyi bandega se county Kisimba na koteba nge serikali tiego tibene kurwani kuliro kwa COVID-19 ukere kwa bagenda to updates every day bantu kibaba infected kaba kulire testing chabo tibanye tinga na kiabantu batagete serikali eso igati kurwani rengane yiga maete uko update nchiko kwa hata bwa bantu rera bantu na batana wale mona iko seven bonte kwa bantu batana wale amentire kama ya kwa na sara kutera kwa nya mungu nolio legali kwa le bindo ali kenyo kutera mkono kenyo kwa mungu nolio legali moke sanitizer ilo mungu nolio mora kune utumia moke mask ilo mungu nolio legali ko kwa to dambe dawo ni ganga to kwa mask ya ndo mask ilo mungu nolio kwa mask ya mutanya kwa sio tanya kwa chini ono that's ila ni na liora konye na liora ko iko kwa tendo serikali yese ya Kenya ego ntakuligengira era abani ubwiro wiga kuwa kwa updates ngamba ega babe living updates is something ndaro cyo sengi kwa mane ndio onse sokora kwa ne se nyanga yana ndo updates njiro kwa because bono nyanga kwa tele bana ndo abatu bono abo yani kwa komenta bale now you are updating mira kinto ra konya mbanya komenta ndo kwa kuligengira to konya mbanya komenta kama mtapanga you are supporting maybe sentiments cha watu wale kuna bagenda tukukwa na ya can support them because serikali wetu kuligia chimba de kana raba na nchi taoni yako kwa kubiana ile chimaska and the government supposed to provide kwa nada data nyenga chimaska kwa sio provide to cha sawa nanchi wananchi kwanza yote kwa nyama ndio nyama ndio mask kwa nyama kwa kwa ya mambo yake obeka mami you might you are exposing yourself to yes to expose it right now no that is not right lakini tumatinga ngitora kona aba Kenya tutaka kuigwera machike kugara restricted areas nchiro hapo na Nairobi County Mombasa Kilifi na Kwale lakini wasanginga still abantu bagenda ko irugo na basotu kuro timanyitinga kira kwa baita kuwa asemebaki sasa pia ndo data banje ngelinga aba Kenya pia wa Kenya wa Afrika lakini pia itongotelea itongotelea style yes itongotelea style lakini wao hakia sawa usibon swale Africa bonds ndio mo by the way you know what was I put to the pandemic ya tsumbi sana ngenda kana ngeke to kwa tichiko ano to kwa tichiko mwana kwa repercussions ndio chini ne chwano cha bana kutolea kana they are not catered from bali batanga kutuma ndisa ndio kwa tichiko kamba hiyo yes kwa maro wange banda batanga ngose maro watange ba watu batabati magoso watange ba watu batabati magoso aro yango shiko la cheni luka akabwa tu akayo quarantine direct which is I think which is not good lakini kile mwa mwenye nyimbo ndio kubeka bia ndio tukate magoso maybe ikajite ko bulinge tase luka wasanginga mwebiro urusile mask uchisinga because wako tayo kwisi kwenye beka kwa chansa ikolele baka kwa ulilo kuchika tumesara kwa lakini hata yana ikero moto bako liye bwe yawe depend na wako liye poka wale bana no no maro wale depend ndio kubeka kile bwe jansi bote yana tangwa hivyo ko to naye tatu kuibane kama katabu atema moto ekara kuikuya bande nga marua banchi la kimono de que toka kwa we are not keeping the distance yes okay ngani hayo mmoja kwa toka chukule ngana na mwalimu mtabi musi mu Afrika kwa nsia sale na bante nsengima yes boda ga kike ndeka na kalima
tubwati amachiko yesekali nakole meyense ya Amerika nakole Lebanon gali nakole Qatar nakole Saudi Arabia machikali ense gali ya sole abekire matekere ense bala machikali nakole South Africa machikali abekire abandi kubwati kunenze no kurwanye pandemic ebini byo kwa corona yabwati Nere moro ore konya na no muntu manya. Asante sana. Mwanchi wa kumatengeri gusumuliria kwa gusigo bo radio twapanire ingani yiga ya okubadia uriyo wiga wa COVID-19 ose coronavirus. Iwantu kete kubo semya gochia sama tori batugiriti andi yake bataramanya ngikabere tokokuba. Ekero kwarira abantu ba rura semeje yemerera ekero bagocha akantu gata batuleti asemyo na haya ake report gochia sumutureti ekero kwarira muntu mugeni gochire ase ikinyorokia. Ekero mutureti na bwate connection ara make gochia se muchifu location yugo iri muntu yawe kuya. Kuweka muntu yabataraga bagocha se ikinyoro andi yake barachi goita bagaka. Na ndo banyete ebanga no musaye o rigireti aba gusigo bo radio. Ise kunyalekana kwa hili infected kwa rura se county maybe ya Nairobi kwa wale ase ebise binge bya reportiwe asaba to lero wale esanki ngano ni infected ka kwa chile ngalia na ho wito mwiboli akogerete ke sola about immunity ekero witiro mwiboli no chomenye ayakora rikabe andi yake ama tukagoja wikori routine your life igeto kwa negative yote gatu rede na kuwate amachiko buna serikali egatoteria buni chile mwe kubanya ko iroga kwa COVID-19 malitane Bedi Zadok na gusigo bo